ngasi nungtil phongkiba tongan ba pause kharagi collection miyam de kudol tamjage jila parichad gram panchayat ki mikhal tha taruk ki manungda pangthokna ba khangankhre gram panchayat ki administrative committee amasong jila parichad ki administrator khanbagi order chanan kidre haiba nungtil pause ki chipong ama oiriba wel kati dagi lokotchadaga thamjage matam sangna pangthoktana lakiba gram panchayat ki administrative committee amasong jila parichad ki administrator khanbagi mikhal tha taruk ki manungda pangthokna ba high court Manipurna Wayel Pikre High Court of Manipur ki Chief Justice Kempaya Somashekhar na pikiba Wayel amagi matungina kumja 2024 ki February 18 da state lengang na thokiba Gram Panchayat ki Administrative Committee amadi Jila Parishad ki Administrator hapagi interim order adu chanan kidre case asida appellant oiriba singi manungda Manipur lenga ki RDNPR ki Commissioner Director RDNPR Thawal District ki Deputy Commissioner Bishnupur District ki Deputy Commissioner Impal East District ki Deputy Commissioner Impal West District ki Deputy Commissioner Jiribam District ki Deputy Commissioner Kaksing District ki Deputy Commissioner Kwakachel Laisam Lekai digi Motum Boren Singa Kwakachel Konjeng Lekai digi Konjengbam Jayanta Singa na chingba Mioi taraga manga yauri respondent ki mekai digi Thawal District ki Charangpat Mamang Lekai digi Phairojam Hiramani Charangpat Maya Lekai digi Sorok Khaibam Imo Singh Tentha Khunjau Norem Lekai digi Naurem Pradip Singh amadi Moirang Kampu Maya Lekai digi Laurem Bam Ramesor Singana chingba yauri Read Appeal number 9 of 2024 gi matangda High Court of Manipur na kumza 2024 gi February 18 da pikiba Wayel amana single bench ki Wayel ama chanan ki dabaga loinana Gram Panchayat amadi Jila Parishad ki official representative sing makatana mathau taunaba khangan ki MPR Act 1994 gi section 109 ki makada state lengang na Gram Panchayat ki administrative committee amadi Jila Parishad ki administrator khan ki bani case asigi Wayel chacharak bada attorney General na court haiki madudi MPR Act 1994 gi section 109 natraga section 22 gi makada khallaba administrative committee na thataruk mathau tawgadabani adumoinamak court asina kumza 2024 gi February 18 da pikiba interim order amasong State lengang na thokiba tongan ba notification singi matung ina Gram Panchayat ki Administrative Committee amadi Jila Parishad ki Administrator khanabagi election notification thokri phawba hairiba Mioi600 aduna makata na thabak paibada akaiba leiki haiba wafam thamki petitioner amasung respondent ki mekai digi pukhalakpa wafam sing munna taraba matungda High Court of Manipur ki Chief Justice na haiki madudi anoba mikhal ama pangthokri phawba Gram Panchayat amadi Jila Parishad ki member sing makata na mathau Tawhangadabani haina mamang the single just na pikiba direction adu chanan kidre Indian Constitution gi Article 243E amasong Manipur Panchayati Raj Act 1994 gi Section 20 gi matung ina Gram Panchayat amagi matam chahi manga dagi henba yade kumja 1996 ta amend tawkiba Manipur Panchayati Raj Act ki Section 22 gi 3 da yauriba provision sing mapung phana chanan gadabani ek asigi section 22 gi makhada Gram Panchayat ki voter punamak administrative committee gi member oina khanba yai Gram Panchayat ki elected member sing administrative committee gi member oina khankrabadi ek asigi section 22 gi 3 gi matung ina Gram Panchayat ki thabak thoram punamak pangthokpa yai Manipur Panchayati Raj Act 1994 gi section 109 gi matung ina authority na tha taruk tagi hena sangtana mathau tawgadaba Administrative Committee khanbangamde punama asina maram oiraga kumza 2024 gi February 18 da state lengakna Gram Panchayat ki Administrative Committee amadi Jila Parishad ki Administrator tha taruk tagi hena sangthana mathau tawhanabagi matangda thokiba order adu makha Tana Chanahandri Hainasu High Court of Manipur na Wayel Piki Matam Sangna Satharakliba hearing asida India gi Attorney General R Benka Tarman Manipur gi Advocate General Lenin Hijam Senior Counsel and Ibotombi Senior Counsel and Jotendro Amadi Senior Counsel S Bishorjit na Administrative Committee amasong Administrator Khanbagi matangda tongan ba wafam kamarung thamki Manipur yauna tongan ba state kamarum da matam sana chahi manga khudingi panchayat election pangthokpa ngamdabagi thongbu parliamentary panel amana akanmam ongda yaningdaba phongdokpa laikrabani standing committee on rural development and panchayati raj na handakta parliament thangkiba report amana haiki madudi Manipur Assam Puducherry Lakshadweep Jammu and Kashmir Ladakh Maharashtra amadi Karnataka na chingba state amadi union territory singda matam sana chahi manga khudingi panchayat election pangthokpa ngamdre Indian Constitution gi 162 suba amendment ki matung ina state amadi union territory
खुदिंगमकना चही मंगा खुदिंगी पंचायत इलेक्शन पांगथोकदबनी हाइबा वफमसु कमिटी अदुना पार्लियामेंट थमकिबा रिपोर्ट फोंदोखी मखा चथरकबदा नुंथिल पाउसेगी चिफोंग अमा ओइरिबा पाउजेलदगी लखोचरग थमजगे PUCL गे मथक्ता Mioi600 खुयेक पिदुना FIR Pisinkhre हाइरि मणिपुर कुमजा 2023 गे मे 3 दगी थोरकलिबा इरांग असगी मतंगदा हंदक्तदा दिल्ली द बेस तौबा PUCL ना असेंगबा अचुंबा अमत्त खंगंदना लान मिटेदा अतमनना ओनचिंदुना मराल कया सिजलकलिबा असगी मयोक्ता इरांग असगी हरकफम ओइरिबा खोइसाउनरबा ट्रुबुंग GP गी फगोचाउ इखाई गी मियम याउना साइटोन ग्राम पंचायत की एडमिनिस्ट्रेशन कमिटी गी चेयरमैन लुचिंगदुना PUCL गी मथक्ता FIR लखनबा फगोचाउ इखाई पुलिस स्टेशन दा मसा मसा गी खुयेक पिदुना वकचिरोल पिसिनख्रे कुंबी असेंबली कंस्टिट्यूएंसी गी MLA S प्रेमचंद्र गी मियंग मखादा PUCL गी मथक्ता FIR लखनबा चिरोल सिंह पिसिनबा लाखिबदा साइटोन ग्राम पंचायत की एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटी गी चेयरमैन M इबुम चाना हाई दिल्ली द बेस तौबा बॉडी PUCL ना मणिपुर द कुमजा 2023 गी मे 3 दगी हरोकिबा इरांग असगी मतंगदा PUCL ना फील्ड इंक्वायरी रिपोर्ट नि हाइदुना चेना सट्रुक हेन पानबा अमा फोंगलकलिबा अदुदा थोकलिबा इरांग असे बेली द लैबा मिटै सिंगना हौबनी हाइबगी तोंगान तोंगानबा अरानबा चार्ज कया अमा तौदुना मिटै फुरुपु मालेम की मियामदा लान होननबा तरोकलिबा असगे मथक्ता चपचाबा थिजिंदुना लोगी ओइबा लखटपम थोकपा थबकसंग लखटुना PUCL हाइरिबा बॉडी असे बेन तौबियु हाइखि मांगना हाई थोकलिबा इरांग असगी हौरकफम ओइरिबा ट्रुबुंग फगोचाउ इखाइगी मियामना PUCL गी मथोंग हुक्तबा समजन सजिनबा अरानबद युमफम ओइबा कयासिंग असे असुके मतिक यानिंगदे मासिगिदमक ngasi Mioi600 मसा मसागी खुयेक यावबा FIR कॉपी सिंग पिसिनबनी हाइरदुना दिल्ली दा बेस तौबा PUCL असे मतम चुप्पगी ओइना बेन तौगदबनी हाइखि मखाताना अतोम्बिगी मचानुपीदा इज्जत मंगली हाइबगी मरालदा कोर्टना मतै मनाव जेल थबक सुबगी पदोक पीख्रे हाइरि ngase fast track special court number 1 na 2019 gi August 3 da thokiba thodok amaga mari lenana sagol tongba maya lekai dagi moirangchem bibot choba singa amasong ma ki loinabi moirangchem ongbi angau leima elite abedebi under section prosco act 2003 amasong 34 IPC section gi makada haukiba August kunga tareta mara leiri haina lauthokraba matung ngase court asina ibot chobabu maral gi matung ina lupa lising yankai phalchian duna amadi chahi manga जेल थबक सुबगी फदोक पीकी बगल लोइनना महाकी लोइनबी मोरंगचम ओंगबी अंगौ लेमा LS अबेबुना थाहुम जेलदा थबक सुबगी फदोक पीकी बनी प्रोसिक्यूशन न कोर्ट पिखलकिबा रिपोर्टिंग गी मतुंग इना 2019 गी अगस्त थादा मेन एक्यूज ओइरिबा इबोटौबना महाकी लोनबी नुपीगी चही नौरिबी नुपी मच्चा अमबु मसिंग खंगदन इज्जत मंगली हाइबगी कंप्लेंटिंग हाइरिबा विक्टिम ओइरिबी नुपी असगी ममाना इम्फाल वेस्ट वुमेन पुलिस स्टेशन दा थरकिबा कंप्लेन अमगी मतुंगिना इबोचौ अमसुंग अंगौ लेमा LS अबे अमदी खैगे मय लेकाई जगी हवाई बम मंगलेम जाउ सही यंखैगा मतै कौबा मिय असै पुलिस न फारब मतुंग मखोगी मथक्ता FIR नंबर 33 गी 08 2019 WBSIW under section 621 Prosco Act 2012 amasong 34 IPC panduna makhoigi mathakta investigation chataba horokibani tungda case asigi ayona hairiba accusing asigi mathakta court charge sheet thangalaktuna case asigi trial chataba horokibani tungda mara leiri haina charge sheet yauriba hawai bam manglem jaw singa asi court ki hearing chataba matamda case asiga mari lenana mahaki involvement ching prima facie evidence oina puthokpa ngamdaba maramna कोर्टना मरा लेति हाइना लौथोखि मखाताना हाइपोर्ट जदनोंग लेखिदबगी मोगद्रा मरी सुबा निंगसिंग थौरम पांगथोखरे थौरम असे कुंदा मिनरी बसंग सरुक यादुना स्टेट की थाकता पांगथोकपा पामी हाइबा पंती जायगि उफम तमजगे हाइपोर्ट जदनोंग लेखिदबगी मोगद्रा मरी सुबा निंगसिंग थौरम इम्फाल की कैसामपाट लेबा हाइपोर्ट जदनोंग पाकता पांगथोखरे थौरम अदु हाइपोर्ट जदनोंग पाक एंड डेवलपमेंट कमिटी की मखादा जेलियांगरोंग यूनियन आसाम मणिपुर नागालैंड सिंधुना पांगथोखिबनी थौरम अदुगा मरी लेना जेलियांगरोंग यूनियन के जनरल सेक्रेटरी पंडित जाय निमाई नाइपोर्ट जदोनंगना फ्रीडम फाइटर अमा ओइना लौरंग किबा थौदांगबु सिंगथाबा फोंगलोकलदुना माकी लेखिदबगी निंगसिंग थौरम आसे लमदम असिदा कुंदा मिनरिबा कंगलुप फुरुप खुदिमकना सरुक यादुना स्टेट की थाकता पांगथोकनबगी अपाम फोंगदोखि जेलियांगरोंग यूनियन की मेकैदगिसु स्टेट गवर्नमेंट निंगसिंग थौरम असे स्टेट की थाकता पांगथोकनबा तक्सिनबसु लेख्रे हाइरि लोइनना हाइपोर्ट जदोनंग पाक असिदा फंक्शन पांगथोकपदा वॉशरूम न चिंगबा हापतुना संगतनबगी अपामबसु फोंगदोखि लोइनना हिरम असिदा मरी लेनबा ऑथोरिटी न मियंग चंगबिनबा लेंगा की पुंगनिंग चिंगसिंखि थौरम अदुदा CSO सिंगी लुचिंगबसंग इमा इबेल आहल लमन अमदि नारोल कयाना सरुक यादुना हाइपोर्ट जदोनंग गी मितमदा लेसु कट्टुना इकाई खुमना
ꯇꯧꯅꯕ ꯎꯠꯈꯤ